आम्ही मारगाव मास्टर प्लॅनाबद्दल उलयता because there is no presentation given to the farmers or the people of Margaon. And people want to know what exactly the plan is. That my colleague will explain in detail. But we want to know if it has been bulldozed by the government on behalf of builders lobby. It is affecting all the villages. Even Riversal, villages are going through all the villages in Salsette. It is affecting us. जी घाण मडगांव आसा ती पयली बंद करून And then I made it viral, other people made it viral. And we were surprised that we were stopped at the door. There was one guy, there was a board saying only for invitees. And we asked him, who are you? He did not disclose. So, first of all, we need a presentation for the public. Secondly, I would like to know on what grounds is this master plan being prepared? What is the difference between master plan and ODB? And it appears to be another exercise in siphoning of funds, like it happened with the CDB. After the suggestions and objections were shelved. 2 दिवस आधी ताणे प्रेझेंटेशन दिलं. एक दिलं ताणे म्युनिसिपल काउन्सिलरान आणि दुसरं प्रेझेंटेशन दिलं नानोटेल हॉटेलान आणि थंय फक्त बिल्डर आशिल्ले. सांगपा म्हळ्यार इवन जे म्युनिसिपल काउन्सिला हॉलान जे जाल्ले तातूंत 25 काउन्सिलर फक्त 11 काउन्सिलर आशिल्ले. म्हणजे नॉट इवन 50%. इन अदर वर्ड्स हांव सांगपाक सोदता की इवन सपोज तुमी जस्टिफाय करपाक सोदता की आमी रिप्रेझेंटेटिव्स आपोवन तें प्रेझेंटेशन दिल्लें जाल्यार लेस दॅन 50% ऑफ द city's electorate was represented at that presentation. So which is not correct basically. And even those who were present, they were present आशिल्ले तेवूय सगळे म्यूट स्पेक्टेटर कित्याक फायनली तांकां खबर आसा की जो कोण मास्टर प्लॅनाचो मास्टर आसा तो सांगता ते प्रमाणे तांकां वागपाक पडटा. आणि दुसरें जे प्रेझेंटेशन आशिल्लें नानोटेल हॉटेलार आणि थंय जेन्ना कितलेशेच लोक गेले इवन आमचो बाबा आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेसियस प्लस इंजिनियर्स कितले जाण गेल्ले थंय पण तांकां भितर सरून दिवना. बोर्ड मारलो थिंगा इट इज ऑन इन्विटेशन म्हणून. आणि जेन्ना आमी इन्विटेशन कोणाक दिलें कशें दिलें हें सपोज खबर काडपाक लागलें वॉट्सएप मेसेज धाडलो म्हणटाले तेच भाशेन आमकांय बी तो वॉट्सएप मेसेज आयलो पूण आमी इन्वायटीज दिव म्हणटाले. सो सेलेक्टेड इन्वायटीज कोण बिल्डर. दुसरे काल मडगांवचो आमदार सांगता की फक्त इंजिनियर आणि आर्किटेक्ट आणि कोण टेक्निकल आहा तांकांच फिगर्स प्लॅन समजता हेरांक तो समजपा ना. सो हें जेन्ना तूं म्हणटा जाल्यार त्या प्रेझेंटेशनाक योगीराज कामत म्हण आशिल्लो मडगांवचो आमदाराचो चलो हो पंच कॅटेगरीन क्वॉलिफाय जालो ताका कोण इन्विटेशन दिलें पयलीं एनावन्स केल्लें प्रेझेंटेशन आसता म्हणून कावन्सिलरांक आनी इट वॉज नॉट फॉर हें. ओके लोकांक एक घेवना जाल्यार मिडिया पळय कित्याक मिडिया कडेन कितें जालें पळयता तुमी म्हाका तुमी सांगता एक मिडियाक तुमकां खबर आसा जाल्यार ते मास्टर प्लॅनाचे डिटेल्स कितें जाले एकटे सुद्दां खबर ना कित्याक तुमच्याय कोणें तें लिपयता. एंड यू ऑल आर सपोज टू बी द आयज ऑफ द पीपल कितें जें वायट घडटा बरें घडटा तें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक जाय आनी तुमच्याय कोणें लिपयता. They are elected by the public and they are elected for the public. So whatever they are doing, this is for the public benefit. So this has to be brought to the notice of the public. You cannot hide it. Whenever you are having some program, you say this you are not invited, there is not invited, some builders are invited. This is nonsense, no? The public has to be invited. The presentation has to be done to the public. See, गेले बाब सागवन सांगते भाषेत any mess in Margaon, that it is affecting the entire surrounding areas of Margaon. कित्याक तुमकां खबर आसतली सराउंडिंग विलेजीस आसा देर आमगेले जावं नावेली जावं वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेली कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेली नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक लोक मडगांव येता बिकॉज साउथ गोवा कलेक्टर ऑफिस इज देर बाकी सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस टॅक्स ऑफिसीस ऑल एवरीथिंग लोकांक येवपाकूच पडटा मडगांव. आनी जेन्ना मडगांव कितले मॅस जाता इट इफेक्ट्स एवरीबडी द सराउंडिंग विलेजीस. आतां आमकां फ्रॉम कुर्तोरीज पॉयंट ऑफ व्यू इफ यू गो टू सी आख्खी गार्बेज मडगांवची हाडून ती सोंसड्यार काम करताय आनी सोंसड्यार पण कितें जाता मॅस तें मडगांवच्या लोकांक तितली इफेक्ट जायना बट इट इज इफेक्टिंग द पीपल ऑफ कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेले कुर्तोरी लोक जावं रायचो लोक. सो like how our leader from Madgaon, Sabian Sangte Bashi,
people have to, the stakeholders, I think they should be taken into confidence. And I think already Margao, as far as development is concerned, it is a haphazard development that is taking place. And everywhere, if you go to see, there is a shortage or not a proper supply of essential services that citizens should get, like water, electricity supply. And more concretization will aggravate the problem. The department themselves will say that the required water for full Goa is about 650 mld. And presently the government can supply 550 mld. So, it'll shortfall astana. How are they going to compensate for that?